namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Of course I'm tita ikhala like Kokwani Chauke habo tam khame itiva yo borha mati yi trend swilo swo hambana le of course ingata ikhe hi linka na wosingo Mr. Post, Mr. Towerman, and also Benny Mayengani the president mranga phanda na tshame mino hlamana of course kasi of course ra the 26th October Kokwani Chauke of course if you post this post ko le ka page ra yona of course la of course inga fika ivekela xinepe xa hosingo Mr. Post na Benny Mayengani tani swi swi vona kwalano phela sitiri ku na beef ka xinepe lexiwa Benny Mayengani xi beef ni xuka loko a ni vona ri hi baloyi ni n'wana bava ni smile nyana hi teka picture. Yeah, okay, I have secret so I wrote guys mina vanhu lava na va tsakela hinkwavo and ni tsakela ku ri loko ni pfula club ya mina ni va rhamba va ta tirha hinkwavo of course hinkwavo ka vona loko huma Kokwani Benny ku nghena na Mr. Post leswi nga ku humelela of course i Kokwani Chauke of course yi le ku endleni ka club of course yi gonya ku yi ya ku ni le henhla as you can see kwalani it's on the top of the roof le ku ndlenga club le ka Xikokwani le ka Xikokwani ka the main road patu ro nghena ka Xikokwani ra xikontiri ro ya ka Mavalani loko ma ha ku tshika R8 wona na mi ngheni patu ra xikontiri xo nghena ka Mavalani hi ro riya kwala ndleleni kwala there is a club I'm very sure loko se yi ze yi gonya la yi ta tikomba obviously vanhu va ta kota ku yi vona so hi yona club ya kona of course leyi referaka ka wena ku loko se yi pfuriwa yi ta make sure of course va hosingo vo Mr. Post na vo Benny Mayengani of course va ta kota ku va rentera their services here however ni yi tsemeni nyana la posted there because a ni ku yi keep a surprise because a swi helelangi lani because loko tlhela ka post laha yi fike yi kombisa ku ni vula so ni va rhambini and va ri va hava problem as you can see kwalana problem I ku vulavula ka vanhu va ka Gaza ntsena as you can see so Kokwani Chauke yi ri va rhambeni in other words he's basically trying to say ku these people ku ya na hi post loko hi hlaya in overall hi kota ku hi analyze kahle va ta fika va performa ka the same event va ri vambirhi ni ku mina phela this role phela hi fike hi twisa this role ya Benny Mayengani role yo Benny Mayengani a nga perform longa na Mr. Post a nga setela ku hi vanhu hi yena a nga yi seta ku kombisa ku kahle the whole entire point ya Benny Mayengani yo a nga perform longa na Mr. Post I ku n'wana n'wana fika kombisa power ku I man the best ku hinkwavo they are the best very very so I ri a nga perform longa na Mr. Post it's better is either ku rhamba Mr. Post or Benny Mayengani ka that's type of an event of course so mara ku yo Kokwani Chauke yi ri va rhambini hinkwavo a ni tivi ku nga ku ri na ntiyiso na or yo promota na I'm not sure about that so I really must that I can give him maybe 30% chance ku it's true mina I don't believe it ku hi mina nga ku 70% it's a lie vele ta screenshot in postedly yi ta yi ri kona no loko swo fika swi humelela ni ta veni ku Master T I was wrong but ku ya hi analysis ya mina I don't think so I don't think it might happen ku la ntiyiso hi ku vona ka mina unless ko va ku endliwa vumbombayi ni vula ku mi kuma ku nga humesiwa ti-poster ku nga humesi ti-poster mi kuma ku hinkwato nqambi a ti nga swi tivi ku artist leyikwani yi tata laha mi kuma ku ti fika ti fika ti-performa during that day that might happen mara xi nga tsaka mi rhanga phanda ku xi nga kota ku dlaya so a ri dzi ta voni swo so hi ta kha hi yima hi vona mhaka vhele vhele ku Kokwani Chauke ya hemba or I ntiyiso na swi ta kha swi vonaka vhele na ku it makes too much sense ku yi nga promote of course yi tirhisa vu Benny Mayengani na hosingo Mr. Post because vanhu lava nga duma swinene so it does make sense so a ri dzi ta voni swo update ya siku ra Rhangani yi komini ku ku na swilo swa meja ngopfu so ka of course ra ti 26 October it's his birthday of course of course if you post kona tani swi vona kona kheka swi vona ku ri tsale ku happy obvious ku indleriwa present ngame yona swi kahle swi sasekile swinene swi kahle hi pfa hi ta vula swa kahle Master T a vula vele ku swilo swin'wana swi ri kahle a ku ze ku ri problem la ka Master T ni ta vula ku ri mhaka kahle swinene as you can see yona siku ra Rhangani yela yi bombeni
na guchi ya vona laha hansi laha a yi kandziyile i 10,000 as you can see kwalaho swi ri kahle swinene, and that's another image with his wife. Na yena mbale guchi, okay, va hi pandzile as you can see, moko kahle swinene, swilo swi tikomba swi fambe kahle ka his birthday, swilo swi ri kahle, swilo swi sasekile swi kahle, it's good, hi nge swi kaneti. And another image yeleyo, so hayi sweswo ku prove ku hayi rhandza ra siku ra Rhangani ra ha ri ku pfurheni na sweswi, a ri se timeleka swi kahle swinene loko swilo swi kha swi famba kahle, of course. Loko ri amukeza swi ka bata kombela mi teka subscribe. Aye kiyazola ayi se ni le ku dyeni ka xikambiri ni le ku dyeni ka xikepe xexi a hi tivi na ku hi ta huma hi kha hi hanya kwala, wa xi vona ku tshamiwa henhla ka pulangi na mati ma pfa ma nghena se mara hayi hi ta swi vona ntsena hi ri le xikabirini wa vona hi le lwandle sweswi hi ya le ya va teki xikweleti.